Klise darah tarawon anggro penulang mangata tuh banta puta Aceh mulia Fonta moto hai polem di Kuala simpang laju olehnya nita mau kota Langsa Tugi terminal di Plung 5 lumpah kajang perulak rakan ngoni didi lewat saja Troh Banton Labu hai Tekulok Sukun Rijang nasihat rakan gadong laju Cunda Troh Bah terminal tapi osinan lo semawe nyan cedah lagoina laju ubiran di Plung motonya tebiti sinan Usa Malanga Bang supir sabe puta hiburan tanyo di dalam senang lagoina Gede uligli bak belok jalan tering gadeng rakan nakaye Raya Gede lumpuntu hai tengkulang pembangunan laju oleh nyan berenon tamongu kota Masjid Jamik Sigli bak belok jalan roh tebit tamu Moto Medan ngon Banda Di kota Sigli tapi osiat hai rakan Kemoleh nyan berangkat laju Banda Troh Padang Tiji dilewat Rijang Gunung Selawah nyan di tengah metaga-taga Lewat Selimun moto Ipung di Lamsang laju motonya usetui terminal Banda Jino berangkat barat selatan ngon pemandangan ceudah lagoina Gunung Gerute di Tegoh Rijang di Tron di Sinan ulang no jaya Moto Piji Plung Bagah kon wayang pate ngon calang di lewat saja Di Kede Terong bak belok jalan dengan jembatan panjang lagoina Troh melabuh tapi osian hai rakan oleh nyan tema berangkat tu kota naga Leu simpang Pedrang malu pilih blang pide Rijang melabuh Haji nyan ngon muke dilewat saja Troh kota naga tapi osian di Sinandang hai rakan tak tengok gunung yang raya Olo bakongan hai polemka subuh salam laju Olo nyan kata mau Aceh Tenggara loh ku takane blangkren take ngon Rijang Abeh tujuan Tarawon Aceh mulia